Inhlangano yeSwaziland Liberation Movement I-Swalimo ithanda kwathisa uhulumende welive leSwatini kanye nebuholi bePhalamende yelive leSwatini ukuthi sekufikile tindlebeni temaswati ukuthi uhulumende ukhiphe libandla lebantu labane labangemalunga ePhalamende etindlini totimbili kokuthi bahambe bayomelela live lapha e-Geneva even le-Switzerland lapho khona bayodunga baqale Emanga bakhulume lokungasilo liqiniso ngelive laseSwatini bende kokuthi emave noma emaphalamende emave emhlaba abone noma evesha ngathi even leSwatini bantu bakhona baphatheke kahle noma futhi bahleti kahle nekwekuthi emalungelo abantu ayahlonishwa kule live nekwekuthi kule live leli siyakhona ukukhulumisana uma sinetinkinga silive. Sithandza ke kumatisa uhulumende ukuthi Ndumiso Mdluli lo imbunga kanye nemntwana enkosi Ncengencenge kanye nelilunga lePhalamende lelingu-Alex Wakalishaba kanye nelilunga lePhalamende lelingu-Shifu Mshengo babantu laba lesibatiko ukuthi beyamele kakhulu kulombuso welive laseSwatini beyamele kakhulu kule nkohlakalo nekuganga lokwendeka kulelive laseSwatini lekudlabhatisa emalungelo esive lekudlala ngetimpilo temaswati. Ngako ke konke labakukhulumako lengesheya even le-Geneva eSwitzerland kabakhulumi kona lokuliqiniso lelingele maswati kabakhulumi kona lokwakha live noma ke lokusiboniso noma ke lokusithombe lesingiso sekwekuthi even leSwatini kwendekana. Ngako ke siyathandza kwecwayisa nekukhutha uhulumende walive laseSwatini kuthi phela nanoma ngibani noma ngabe usilima kangakanani nobe usidlova kangakanani kodwa kakakwendi ukuthi aphume ebaleni ahambe akhuluma Emanga ngoba Emanga lawa ayadunga futhi Emanga lawa enda kokuthi akhe inthukuthelo nenzondo ikakhulu ngoba siyathi ukuthi singemaswati sicinzeteleke kangakanani even lethu futhi siyathi ukuthi kunebahlonishwa lapha ngekhathi estoksini lokungibaqede emabuza namthandeni wakaDube lesolo baboshelwa lite lekuthite noma kukhulunyiswa indzaba yokuthi phela kakukhulunyiswe letikhalo sive lesasitimikisa etinkundleni ngema-petitions kokuthi bafuna live labo lihambe njani kutekuphathwa netemnotho kodwa konke lokho kwathathwa kwalahlelwa lapha ekudzeni bona bathathwa baqunjwa ekhathi toksini babekwa emaqala langasiwo konke ke lokho sikubukile silive futhi sikuhlahlele emehlo kokuthi lo hulumende loqhubeka ngalobudlova lobunje aphinza abe nesibinzi sekuphuma ayoyenga umhlaba kokuthi konke kuhamba kahle konke kuhle konke sikulungisa ngeorder nangenhlonipho even lakithi sibe sathi thine ukuthi kunelibhuthe lelenga la enzanyeni yethu solo sapambule kanjalo siyacinzetelwa even lethu. Kasinokubeketelela kuze kube phakathe lokho kasinokubeketelela sikhathi lesithe lokho siyasiveta nje secwayiso ukuthi hulumende baholi bePhalamende caphelani kwenda kwenu.